كابتن يوسف اليوم راح تتحول الى مدير تحول ماركينيوس باللغه الفرنسيه. ماركينيوس بونسوار فيليسيتاسيون. ماركينيوس مساء الخير، تهانينا اولا. ما هو احساسك بعد هذه المباراه؟ انت تنتظر هذه الكاس منذ سنوات. هناك الكثير من اللاعبين الكبار اذا الذين مروا بفريق. وكوشا يطلب صوره مع حكيمي. الاكيد ان حكيمي دخل تاريخ من اوسع على باب يوسف. اولا بان يفوز بالتشامبيونز ليج ثم ان يسجل في المباراه النهائيه. حكيمي يسجل ايضا. تهانينا. يوسف تسأل بالبرتغالية. اسأل بالبرتغالية. Just one question in Portuguese. Como viste este jogo? Foi fácil para marcar e para ganhar este jogo 5-0? Não foi fácil, mas nós fizemos o jogo fácil. E eu não me lembro de uma final acabar 5-0. Nós estamos muito felizes, é incrível. Que changou entre esta equipe de Luís Henrique e aqui 2 anos atrás? Como já disse várias vezes, somos mais equipa. Temos um coletivo muito forte, jogamos todos juntos, corremos todos para a frente, para trás e é isso que é o segredo. Luís Henrique já trocou, cambiou algumas coisas nesta equipa? Claro, cambiou muito, mudou muitas coisas nesta equipa. Está trabalhando muito. Vous êtes français, anglais?